Shalom, selamat pagi Bapak Nang Nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu paribata bani panorang sogot nerion pasada hita uhurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombah konur nami hubamu Tuhan. Sunin matongon bagal dipak kaholonganmu huban nami. Ya jara-jari ham hanai marhite tundumu nama pasing in. Asilambin itandahan nami. Bagal dipakaholongimu, so naigi hidup ni hurmu, nadop madugunugu guluh nami. Tuhan, bani panurang soboton, orang iham urapa pikiran nami, ase hatamu in matongtong, nagabi onjolan ban nami, ibagas nama korcaon horja nami sa ganjang nyarion. Ibagas Kristus Yesus to nami, jalan merapakon tongko nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marian bani panurang soboton, naboy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Hata ni nebata nagabirigapan sigano pari bata bani panorang sugot nyerion Selasa tanggal 26 September tahun 2020 aima tersurat bani buku Matius bindu 10 ayat pitu nama katahon sonon. Bursikma dunion pakkorhon ni para sangsian. Seng tarbahin lang roh namin para sangsian. Tapi bursikma jolma na paroh konsi. Itahaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Haganupan do kita membotoh tene sonahasa sitong ni bahasa naibata lang kompromi hubani dosa. Jadi adong itongah-tongah tanam makatahon, adong dosa na etek, adong dosa na sedang, adong dosa na bagal, adong dosa na tang si bagalan. Sa sitong ni, dosa na ijape ay nita, ang gubani na ibata, lang kompromi na ibata, bani dosa na ihorcahon hita. Ay maasi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, maningon manat-manat do hita. Maningon pakke do hita, ibagas paruguluhan taon. Ulang das tene. Gabe makkorhon dosa. Pakawah ni matata, parsahapta, na itangar ni pinggolta, na ni horcahon ni tanganta, sonay age, palakahta, mambubay hita, madabuh hubagas dosa. Dijon ma bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ipasingat hubata, marhitehon ni hata ni bata, nagabirigapan sigano pari bata. Bahasa langkape ni dosa ay makkorhon ba ni dirita tumang, tapi boy doho dit atape makkorhon ba ni halak nalikan. Nah, totu ang kuboy sobuton tatene. Ahadong bata, ay doon na boy iberi hita hubani halakan. Jadi, lang tarberi hita, nalangadong bata. Ay maase, Tuhan Diyos patakas kon. Hubata ba ni panorang sogoton, marhiteon ni Matius bindu 10 on. Jadi, ang gupuri ni ibayin ma dosa ay sonon. Ang gumardosa hita kala ni matata, ipadarat mo matata. Congkel. Ya. Anggo mardosa mahita kala di pamanganta, maningon isayat ma dilahta, so na ege bibirta. Anggo mardosa mahita kala ni tanganta, maningon isayat ma humani tanganta. Na ijado ipilih kita. Pakon anggo ihatahon ma hubata. Busi baho. Ratene ya ipilih kita hata bursik ay tumang halania ay kan sebatas hata duhasa tapi ang gumardusa may teletangata mitori pongkol lang adong ditangata totu anggo sada no kanetanganta mardusa berarti sada lang martangan dua behita. Nah, baperang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na ay mahapijangin ni pakkorhon ni dosa. Ay maase
anggo iha tahun Tuhan Yesus bursik ma duniaon pakorhon ni persangsian. Arti ini ai anggo bani bahasa Indonesia celakalah. Jadi barang isi PHP ini hita ibagas perguluhan tahun anggo gabe merdu sama atape gabe patubukon persangsian maguluta hubani. Orang tua hubani niombah. Hasoman sahorja hubani hasomani na ibagas persahorjaan. Totu lambin rarat jana lambin merbagel ma dosa ai ibagas perguluhan ta. Ai ma ase maningon jujur do hita bani dirita. Ibagas saganjang arion. Maningon do HP ni manat kita pakai hita. Ulang das tene atap halani persahapta, atap halani pakkawata, atap halani ide-ide ta. Gabi patubuh persangsian ai bani hasomanta, bani halak na legan. Memang ya tahun Tuhan Yesus doai hubata merite kun ni Matius 10 ayat 7. Seng tarbahen lang roh namin persangsian ai. Ya. Jadi bani otak kasbata. Jadi ulang humani mangarap kita ibagas daun. Ulang namin na nama patubukon persangsian bata lang. Ang tarkahuay tayo. Pasti dong duay. Tapi Tuhan Yesus makatahon hubata. Pasingat kon hita. Ulang humbamu. Ulang humbat taon. Ulang humba ni hita. Na doon maihokop Tuhan Yesus. Roh ni persangsian ay. Jadi kita na margareja ondo, kita na sa gareja do. Patubukon persangsian homani, uban hasoman na sa gareja ay. Kita na ibagas partonggoan do, patubukon persangsian homani, uban hasoman ta na ibagas na roh na hadir bagas partonggoan ay. Nah, to Yesus makataon bursik ma, bani halak na patubuk persangsian na sunayay. Artinya ay, maningon do HP ni, ibagas perguluhan taon, adong pakorhon ni, adong buah ni. Bahasa natongon-tongon do manggulu kata ni bata, ibagas sadiryon ta, ibagas sajongjongan ta. Bapa, maningon sitong-sitong makumani pataridakon, hidup ni hurni ni bata, ibagas keluarga. Jadi marminggu maniombah, marsikola minggu ma Tuhan baik, tapi das i rumah. Itu rima bapa manggila, bapa pitah marah, inang pitah marah. Jadi adong marlawanan ibagas uhur ni, ibagas pikiran ni. Nokanaya isi sekolah minggu, nini guru sekolah minggu, Tuhan baik. Tapi kusi das i rumah, itu rima jupa ma bapa manggila lala porjani, marah doasa, mamukul doasa. Sonai homa ageni mama ni. Na totu. Onpe. Patubuh persangsian bani nyomba. Tuhan baik yang seperti apa itu? Masih bapak kulang sonai. Masih mama kulang sonai. Masih abang kulang sonai. Nah. Ase marhiti ko taon. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salinari. Porini pe lang tarkawahita. Lang tarlang-langi hita. Sa adong do namin roh persangsian ay ibagas perguluhan ta. Tapi ingat kita ma, ulang humbak, ulang humbamu, ulang humbat taon roh ni persangsian ay. Jadi anggo hundarat do roh persangsian ay. Orini pe ihata halak pasal hapor sayonta. Orini pe ihata halak pasal hapok putonta. Orini pe ihata halak pasal habujuronta. Ibagas nama kaporsayai Tuhan Yesus. Seng anjay gabe sangsi hita. Seng anjay gabe ko kita. Halanyaha. Halani ibagas parsauranta. Ibagas hasadaonta. Ibagas parpemilionta. Ibagas parkuryaonta. Ibagas pargerijaonta. Lang adong napatubuhkon persangsian ay. Jadi anggo hunduar do, ya, anggo hunduar do, tubuh do kita. Alanya sadoka jupah kita matongon
sadaniuhur, sadani hapor sayaon, marsia holongan, marsi tugu-tuguan kita. Por ini adong penahurang, tetapi kita marsi anjuan, ijai matenek. Songon na tahun ni Tuhan Yesus. Burusik madunion pakorhon ni parsangsian. Ase, salinari. Por ini pe, adong parsangsian ay, jupah kita ibagas perguluhan tahun. Ulang ma, roh humbahku, ulang humbamu, ulang huntongah-tongah ta, halak na por saya. Asyaha, ase, lambin marbagal hapor sayon ta, lambin marbuah hapor sayon ta, jana, lambin didah kita matongon, malas nihur nine bata, ibagas parsauranta, sonai age, ibagas pargulmitonta sigano pare. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Tuhan. Ase ulang hanami madabu, hubagas dosa. Ase ulang homaguluh nami, parsahap nami, pangabak nami, parlaho nami. Sonai age, ganup pargulmiton di kuluh nami si ganup pare. Gabi patubuh, parsangsian, bani hasoman nami. Lani Tuhan, usihon hamaton di mo na mapasikin. Lako mangguki haron na humbamu, ase. Tetap matongon terpasu-pasu guluk nami. Ase pasu-pasumuin mahuma Tuhan. Na ipadalit ka nami, na ipabagkal hanami, janah lambin marbuah mahumaniin. Plus, perguluhan nami sa ganjang ni Aryon. Bagas Kristus Yesus Tuhan namin sulam rapakon tongon namin. Amen. Oras bataganupan bapenang, anduhar matongon tene. Sadari on, lambin roh tuguh ni pangarapan ta. Jadi, sadokah langkum bagas diri taro parsangsianay, lang perlu gobir hita. Anggo hundarat do, roh ni parsangsian ay. Pasti, tetap do tuguh. Apor sayaon, pangarapan, sonai age, olong ta. Kubani oman, sonai age, kubani Tuhan ta naibata. Salam.